imirwano rero ikakaye n'ubundi ikomeje kubera hariya muri Rugezi, aho intare za Sarambwe n'Amadubu bakomeje guhangana na Mayimayi, FDLR, FDNB ndetse na FARDC hariya muri Rugezi. Ni imirwano yatangiye kuva mu gitondo, aho Wazalendo bagabye ibitero kuri Twirwaneho, ariko Twirwaneho ibasubiza inyuma ndetse ikaba bamaze kwinjira no muri defense zabo. Ubu imirwano ikaba ikomereje n'ubundi mu bice birimo defense za FDNB ndetse na FDLR. Ibintu rero biracyakomeye n'ubundi birakomeje hariya Kavimvira, ubwo abarwanyi ba FARDC bakomeje kurasana n'abarwanyi bo muri FDNB, bamwe batera amasasu bari hakurya y'umupaka n'abandi bakayatera. Ubona ko bamwe bayatera mu gihugu kimwe n'abandi bakayatera mu kindi. Ni mu gihe bari bashatse kugira ngo bafungure umupaka ku gahato, ariko biza kunanirana. Abarundi bakababwira ko bafite uburyo bajya bafungura umupaka biturukanye n'abashaka kugira ngo binjire. Reka tubasuhuze rero, tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, natwe turaho kandi turakomeye. Twizere ko aho muri hose ko muriho neza. Muri aka kanya tubazaniye amakuru yihutirwa, ni amakuru agezweho, aho ibintu byakomeje kuzamba. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhangana n'igisirikare cya FARDC hariya ku mupaka wa Kavimvira. Ni nyuma yuko abarwanyi ba M23 baviriye muri ya mugi, ndetse igisirikare cy'u Burundi nacyo kinjiza abasirikari bacyo. Murabizi ko abasirikari bacyo bamaze igihe baraza bajya hariya kuri hafi Kavimvira n'ubundi, abandi berekera Karundu, abandi bajya kuri Hotel Suzana. Ibyo rero bikaba byarateje impagarara kuba batarafunguye umupaka. Ku mugoroba rero hari imodoka nyinshi zari zishaka kugira ngo zinjire zijye mu Burundi. Ni imodoka z'igisirikare cya FARDC. Ni nyuma yuko bari bamaze gufungurira imodoka yari izanye babayobozi n'ubundi babashije kugezwa hariya mu mujyi wa Uvira. Ni babayobozi n'ubundi ya delegation yasinywe na Jean-Jacques Purusi. Nyuma yaho abasirikare ba FARDC bashatse kugira ngo baze gufungura uriya mupaka ku gahato, biba ngombwa ko haza kuba icyo bita detire, donc guhererekanya amasasu hagati, bamwe barasa ku bandi bari muri Kongo, abandi bakabarasa bari mu Burundi. Byaje gukomeretsa muri namanywa. Hari abasirikare babiri ba FARDC bakomeretse, gusa ku ruhande rwa guverinoma y'u Burundi nago turamenya abakomeretse ngo ni bangahe, ariko bikomeje kubashamiranya. Igisirikare cy'u Burundi rwose ubona ko kano kanya kitameranye neza n'igisirikari cya FARDC hariya Kavimvira. Bishobora kuza kubyara izindi ngaruka n'ubundi, ku buryo ubona ko nabyo biri guhungabanya umutekano w'abaturage muri kiriya gice. Urumva ko ibintu rwose bantu bacu ko ibintu bikomeje kutaba byiza hariya muri Uvira. Ibintu rwose ntabwo bikomeje kuba byiza hariya muri Uvira. Rwose ibintu bikomeje kuzamba. Nongere mbisubiremo ko ibintu bikomeje kugira ute kuzamba. Jean-Jacques Purusi nawe uno munsi biravuga ko ashobora kuza kugera mu mujyi wa Uvira. Ni ibivugwa, bakavuga ko nyuma yo kohereza delegation nawe ashobora kuba ari buze kugera muri uriya mujyi wa Uvira. Ku yandi makuru rero murabizi ko rezo zamaze gucika, ariko amakuru aturuka mu binyamakuru bigiye bitandukanye biri kwandikira hariya i Bujumbura biravuga ko Jean-Jacques Purusi aza kugera hariya mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yo kohereza ko Jean-Jacques Purusi Sadiki aza kugera mu mujyi wa Uvira. Rwose ni ibigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Reka tubabwire rero n'ubundi nuko byitwaye hariya muri za Bufamando. Muri Bufamando n'ubundi ngo imirwano irakomeye kandi irakomeje, aho M23 Alliance Fleuve Congo n'ubundi ngo ikomeje gukubita mu buryo
bukabije abarwanyi bo muri Wazalendo n'indi mitwe bifatanyije hariya. Bivugwa ko ngo n'abarwanyi bo mu bwoko bw'aba n'abatembo, abo mu bwoko bw'abatembo bafatanyije n'abo mu bwoko n'ubundi b'abahutu. Ni ukuvuga ngo ni Raia Mutomboki ndetse n'abo kwa Macano ndetse n'abo kwa Matata bakomeje guhangana na M23, ariko M23 ikaba ikomeje kwigarurira ibice ndetse no kubakura mu birindiro byayo. Gatoyi ngo ashatse kuza kugarukamo Wazalendo, ariko intare za Sarambwe naho zirabatega, zirabakubita, zirabaninyatura. Aya rero ni update, ni ukuvuga ngo niyo makuru muri aka kanya agezweho. Hanga noneho tugiye tuze kuri operation n'ubundi ziri gukorwa. Aya ni amakuru twari tugiye tumaze kubagezaho n'ubundi agezweho, ariko hariho operation n'ubundi zidasanzwe ziri gukorwa n'intare za Sarambwe mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritware ya Rucuro, uvuye Jiteni, Gatsiru, Kiyeye, Kiyeye hafi ya Nyanzare, mu mashyamba y'inyuma ya Nyanzare, Tongo hejuru uri kwerekera za Murimbi, Kazaroho. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo angayo harimo patrouille idasanzwe yo gufata Wazalendo, gufata FDLR n'iriya mitwe yose yihuje na Dominique Ndaruhutse. Amakuru dukura ndani muri Wazalendo bicaye hariya bavuga ko guhera mu masaha 9 za ninjoro mu bice bigiye bitandukanye ndetse birimo za Bukombo, za Musheberi ndetse na hafi ya za Birambizo kuri Paruwase harimo patrouille idasanzwe yo kujagajaga, bamwe bayita ko ari nka couvre-feu zagiye zigaragara mu mujyi wa Goma. Ati mu mpande zose ntabwo bazi ahantu abasirikari ba M23 baturutse, kuko bwagiye gucya basanga muri groupement ya Tongo, muri icyo gice cyerekera hejuru za Makomarehe, aho bita kuri Katreve, ndetse no mu bice byerekera za Bukombo ndetse na hafi ya za Bambo n'ubundi ku bice byegereye parike ya Virunga. Hari bagiye kubyuka bagasanga abasirikari benshi ba M23 bari mu mukwabo udasanzwe. Uwo mukwabo murumva ko ni umukwabo rwose ngo udasanzwe, aho ingabo za Alliance Fleuve Congo M23 zababyukiyemo zibashakishamo abanzi. Ni nyuma yuko hagiye haboneka ibitero bigiye bitandukanye byagiye byibasira abo bita ngo n'abashefu lokale, abashefu loko bo muri ya bice bakibasirwa ndetse bakicwa. Twababwiye nka shefu hariya Nyanzare ejo bundi wicanywe n'umudamu we, n'abandi twagiye tugerageza kubabagaragariza tukanababwira uko byagiye bigenda. Ubu rero ibintu birakomeye. M23 muri ibyo bice ngo imaze gufata abarwanyi benshi, abarwanyi batari bake imaze gufata bagiye bihisha mu giturage, ndetse muri abo ngabo bakaba biganjemo aba FDLR bagomba gutaha bakajya iwabo. Urumva ko FDLR rwose abantu birirwa bayibwira ati mwabavandimwe mwe mwatashe mukajya iwanyu ko ari amahoro, ariko bakanga kumva. Ariko ikigaragara nuko M23 ikomeje kubifatira rwose, ikomeje kubafata, operation ikora rwose iri kubafata. Izo no operation ziri kubera hariya muri Bwito ni nyuma y'imirwano ndetse n'amadefense bari bamaze gutegura bagiye gutangira gushinga, ariko intare za Sarambwe zirababwira ziti ntabwo tubemerera. Hanga hari indi nkuru n'ubundi mbabwira ko ni inkuru ngewe yantangaje, ariko ndaza kuyibumvisha nyibabwire namwe muraza kuyimbwiraho. Ngo Sheferi de Barundi, Province du Sud Kivu, Territoire d'Uvira. Murabizi ko hariya harimo amasheferi, harimo sheferi y'Abafureru, sheferi y'Abavira, sheferi y'Ababembe, sheferi y'Abayindu ndetse na territoire ngenda vuga territoire ya Minembwe.
ahangaha rero murabizi ko muri kiriya gice hari uburyo hagiye kubera gukata imipaka. Murabizi natwe twakatiweho imipaka tuba abakongomani. Murumva yuko icyo gihe rwose twari turi igice cy'iwacu cyari u Rwanda, ndumva ngo hari igice cyari hakurya ya Rusizi n'ubundi cyabaye Kongo, ariko abaturage baguma muri icyo gice aribo bavuga ikirundi, bakaza harimo amakominote atandukanye, kominote y'abatutsi na kominote y'abahutu bari hariya ariko bari muri Plaine de Ruzizi. Murabizi cyane ni ukuvuga ngo abatutsi babo bakomeje nabo kwibasirwa, ndetse biza kugira ya politike y'interahamwe ndetse na za nterahamwe zo mu Burundi zakomeje kubibasira zivuga ko ari abanyarwanda, bavuga ko ari abatutsi, donc sont des nilotiques, niko bagendaga bivuga cyane cyane. Murabizi abantu bize muri Kongo no mateka murayizi, les nilotiques, les semi-bantu, les bantu ni ibintu twagiye twiga muri histoire. Aba nabo baratakamba, bandikiye coordinateur wa M20 wa Alliance Fleuve Congo, banditse ngo lettre de profond mécontentement et de mise en garde à monsieur le coordinateur du mouvement AFC M23 twirwaneho. Nyakubahwa muhuzabikorwa wa mouvement wa Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, Alliance Fleuve Congo twirwaneho, nous les habitants du territoire d'Uvira, ngo twebwe abaturage bo muri territoire ya Uvira, exprimons par la présente de notre profonde mécontente et notre vive inquiétude suite à votre déclaration officielle annonçant le retrait du mouvement AFC M23 twirwaneho de la ville, accompagné du transfert de la responsabilité sécuritaire à la MONUSCO, dont les prises de position traduisant clairement un manque de neutralité et une penche recueillante en faveur du gouvernement de la RDC, largement critique pour son irresponsabilité. Hano urabona ko bagaragaza ko bagize akababaro kenshi kuba Alliance Fleuve Congo M23 yarakuye ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Ngo cette décision constitue à nos yeux une grave erreur stratégique et humaine, prise sans considération suffisante pour les conséquences directes sur la population civile. Baravuga ko ngo iki cyemezo ngo kimara kukibona uburyo bagifashe ngo ntabwo bigeze bakishimira, ngo kuko M23 Alliance Fleuve Congo coordinateur Kone Nanga ngo ntabwo yarebye ku ngaruka zihuse ziri buze kuba ku baturage, ngo les habitants de cette ville, ngo ku baturage bo muri icyo gice, ngo se sente déjà libéré, ngo biyumvaga ko bamaze kubona ubwigenge cyangwa bamaze kubona liberté, bamaze kuba libéré. Ngo la situation de sécurité quasi totale après une longue période marquée par l'instabilité et la peur. Nukuwa ngo bagize impungenge zuzuye ngo kubera ko bari bamaze igihe kirekire bari mu buryo budafatitse, ngo kandi bafite ubwoba bwinshi. Ngo bari bamaze kumva ko nabo ubwabo bagiye kujya barara bakuvanyemo imyenda nk'uko Igoma byitwaye, nk'uko i Bukavu byitwaye. Ce retrait précipité a brutalement brisé un sentiment de sécurité et a prolongé la population dans une incertitude profonde.
voire une crainte légitime pour son avenir immédiat. Plus grave encore, et cet acte ouvre dangereusement la porte au groupe extrémiste Wazalendo FDLR, Force nationale pour la défense du Burundi, FDNB en sigle, et leurs alliés, leur offrant une opportunité claire de revenir dans la ville et disème à nouveau les chaos, les violences et l'insécurité. Ngo nuko ngo byahise bihereza amahirwe kuba mama kena gatatu yaravuye muri ya ngo byahise bihereza amahirwe Wazalendo, FDLR, FDNB ndetse na FARDC kugaruka kongera kwica abaturage. Ngo Uvira mérite elle aussi de vivre dans une même condition de paix, de sécurité et de bien-être que Bukavu et Goma, qui respirent aujourd'hui la sérénité et l'espoir depuis l'installation du mouvement de libération. Ngo Uvira ikeneye nayo kugira ngo ibeho mu buryo bwiza muri kondisiyo y'amahoro n'umutekano, ngo nk'uko mu mujyi wa Goma babayeho n'umujyi wa Bukavu, nk'uko nabo babayeho, ngo mu bice byamaze kugiramo donc mouvement de libération, mouvement ya libération yamaze kwinjiramo. Ati n'abaturage ba Bukavu nabo baba Uvira no bakeneye kugira ngo babeho muri ubwo buryo. Nous tenons à souligner que toute décision de cette ampleur engage une responsabilité morale et historique. De ces engagements, ces garanties solides ni mécanismes de protection efficaces, les vieux exposés délibérément des civils innocents à des risques majeurs dont les conséquences pourraient être irréversibles. Nous appelons donc une révision urgente de cette décision, une clarification publique des engagements sécuritaires à la mise en place de mesures concrètes garantissant la protection réelle et durable de la population. L'histoire jugera sévèrement les choix qui auront sacrifié la sécurité des civils au profit de calculs politiques ou tactiques. En court terme, il est encore temps d'agir avec responsabilité, courage et illicite. Veuillez agréer, messieurs les coordinateurs, l'expression de nos sentiments, expression de notre considération distinguée. Fait à Moutaroure, le 16 janvier 2026. Docteur Daniel Fikiri, notable conseiller principal et porte-parole de la chefferie de Barundi. Urumva ko aba nabo baratanga declaration yabo basaba ko umujyi wa Uvira wakongera gusubira mu maboko ya mama 23. Hano le site Kivu Barundi réagissent une lettre de la AFC M23 twirwaneho de la ville d'Uvira. Le terme Barundi est un surnom stratégique choisi par le régime de Kinshasa et de Bujumbura pour désigner les Tutsis burundais et mieux les distinguer des autres citoyens. Ce terme souligne également les principaux objectifs de Félix Tshisekedi Tshilombo et de Ndayishimiye Evariste, exacerbe les divisions ethniques dans les régions des Grands Lacs. Il est important de noter que ces populations sont établies depuis longtemps en RDC en raison des migrations forcées de la facteur politique et d'autres mesures néfastes visant à l'exterminer dans leur pays d'origine, dans leur pays d'origine. Nukuvuga ngo aba barundi niba bandi bahageze
bahabaye barahavukiye hari iwabo ariko bakitwa abarundi, ho kugira ngo bite abakongomani. Ni abarundi b'abakongomani, ni abakongomani bavuga ikirundi. Njye niko nabivuga, ntabwo ari abarundi ahubwo ni abakongomani bavuga ikirundi. Ariko ukabona ko nabo bakomeje kwibasirwa n'iriya leta ya Kinshasa. Baratabaza rero bakabwira Colonel Nanga ati muze mudufashe, murebe ko rwose mwareba uburyo mwagaruka mukajya muri Uvira, kuko natwe ubwacu biradufasha rwose kubona muri Uvira, bidufasha no kuba twajya guhaha tugakora n'andi ma activite. Ati turabinginze kugira ngo murebe ko mwakongera kugaruka hariya. Ikiriho nuko kose ikintu bagomba kubafasha rwose ari ukugira ngo bongere kugaruka. Muri Minembwe naho muri Rugezi harimo imirwano. Nuko ngo ni imirwano iri guhuza Mayimayi bari kumwe n'abarundi na FDLR, aho bagiye kugaba ibitero kuri Twirwaneho muri kino gitondo hariya muri Rugezi. Kumva ko ni ibintu bitoroshye, ubona yuko hariya wenda amarezo babashije kuyaca, ariko muri Rugezi urugamba rurakomeye rwose. Twirwaneho ikomeje gukubita abarundi, Mayimayi, FDLR ndetse na FARDC. Wango ni imirwano yatangiye mu gitondo kugeza muri aka kanya, n'ubundi ikaba irimo imbunda ziremereye n'izoroheje, bikaba biri kumvikana hariya muri uriya marariya masantere hariya za Rugezi. Imirwano n'ubundi irakomeye kandi irakomeje. Katubashimire, tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Mukore subscribe abatari bakora subscribe, ubundi ibiganiro byacu bisharinge, tujye tunakomeza kubagezaho buri kanya kandi mukande kuri notification. Ciao ciao.